Welcome guys, welcome to my channel. Karon katulong nga adlaw sa pag quarantine. Dinhi ko gi-quarantine guys, dinhi nga. Dingat kaya ko. Okay. Magutan ta guys para kon tong isudan. Okay. Guys, tumikan guys. Ato ning ikuha sa tungutan. Kung itong isubak. Okay. Muli guys. Isubak ni suotan nga ganas. Welcome to my channel o welcome to Matalom. Muni ito guys. Quarantine area. Okay. Dahil tayo ikuan guys. Subak sa atong ganas. Okay, good luck. Okay. Wednesday sa karon. Ikatulong adlaw sa quarantine. Okay, good luck.